Mwiriwe, tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Reka tuvuge yuko noneho ibinzibi ari bya bindi bita ngo isibaniro, aho rugamba impande ebyiri zose ziba zigize akarakajyahe bakarwana bagahundana hasi hejuru. Nyuma yuko mu 2023 twirwaneho bakoresheje amayeri yose imbere ku rugamba, bakoresha uburyo bwose bafite, bakoresha gutera bajishije FARDC bakayambura mikenye n'ibice bituranye na mikenye, ndetse kugeza ku rwego batangiye gutera ikirenge cyabo berekeza Nk'uko. Amakuru akavuga ko banyotewe no gukomeza bajya gufata Pwezelo ngo bacire birarura. Pwezelo ne pas tombera jamais, ntabwo izigera na rimwe ifatwa na M23, ntabwo izigera igerwaho na M23 uko uyu munsi bitabaye ibyo bita ne pas tomber, ndetse no mu gihe kizasa ntibizigera biba. FARDC yahamije neza yuko M23 urugendo rwabo rugomba kurangira hamwe. Gusa ariko hari l'enfol yari iturutse mu gice cy'epfo Baraka, indi iturutse muri Uvira. Mpamagara umbaze ngo byagenze gute, nako bimbariza akakanya. Byahinduye isura ku buryo bweruye. Waruzi ko drone yaje ikarasa ku gifaru, ikarasa ku modoka. Umujinya w'umuranduranzuzi bawuteye FDNB, bawuteye FARDC, nayo ibisasu byinshi babimanura mu zerekezo abarwanyi ba M23 bari guturukamo bigana mu gice cya Nk'uko ndetse na Mikenge. N'ibitero by'imbaraga ku buryo budasanzwe. Ndakubwira ibyari mu gace ka Murima, ndetse n'ibitero byegereye Pwezelo, n'ibitero za drone birimo gukoreshwa n'impande zombi, n'uburyo bivugwa ko kuri tela ibintu bimeze nabi kandi bihangayikishije cyane cyane abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, abari mu ihangana ritoroshye. Turabigarukaho. Hanyuma uyu yitwa Fidele Rugabo ati rwose dukomeje guhangana cyane na FARDC ndetse n'abacancuro n'abarundi muri no rugamba. Na magambo yavuze agaragaza neza yuko hari uduce bigaruriye two muri mikenye, ariko kandi nanone gikomeje guhangana n'ibitero bitoroshye za FARDC na FDNB, akagaragaza neza ko nawe afite target idasanzwe yo guhagarika ibikorwa bya FARDC. Atariko hari n'utumwa twitwakira buturuka kuri Sematama ati ubwo tugomba kwitwara. Nubuhe byagenze gute, yavuze iki? Ndabikubwira. Sibe byonyine. M23 iramagana ubugome bwa FDLR ndetse na RDC, ngo aho bisha abantu benshi ni igihuro rya FARDC na FDLR bakica inzira karengane. M23 gahamya neza cyane ko abajenosideri bazakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994 atari abantu bo kutunga gutaka bwa Congo, ari abantu bo kurwanywa bagatsindwa. Niba Congo ishaka ko abaturage babo batazahura n'izago bikomeye, bakwiriye kuba bakora ishoboka byose bagahiga FDLR kava gutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndabigarukaho. Uyu mubona munande rw'ibumoso yitwa Madame Therese Wagner Kayikwamba cyangwa se Wagner Kayikwamba, ari kumwe n'umuyobozi uturutse muri Bahrain. Igihugu cya Bahrain gituranye na Iran mu majyepfo impande y'inyanja ya Perse. Uyu nguyu yagaragaje neza yuko biyemeje gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ijyanye n'urugamba rutoroshye Congo irimo rw'umutekano muke ukomeje kwibasira uburasirazuba bw'iki gihugu, ndetse banagana n'ubundi bufatanye tuzaza kugarukaho. Ariko bati none urugamba rw'uburasirazuba hagati bararurwanye bari gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimukiye mu burasirazuba bwa Afurika, bari gufasha Kinshasa mu rugamba na M23. Nawe turaza kugira ibyiyumvo nk'izo Congo ifite by'uko Congo yatewe n'u Rwanda, turabigarukaho navyo. Hanyuma mwite Rajala Habibi, uyu nguyu ni intumwa idasanzwe ya European Union yita cyane cyane ku bufasha, ahamya neza ko bohereje ubundi bufasha babwereje abo muri Repubulika ya Congo, ariko ngo bwanyujijwe mu Rwanda. Ndakubwira ibijyanye n'ikibuga cy'indege n'ubwo bufasha bwagomba kunyuzwa muri Congo y'Igoma. Byagenze gute ko Rajala Habibi diruka ari kuzigoma avuga ko ashaka kugira ikibuga cy'indege cya Congo gifungurwe, igihe abanzizwaga n'umunyamabanga wungirije wa MONUSCO Vivian de Perle? Zagenze gute kugira ngo Goma International Airport cyangwa se ikibuga cy'indege cya Goma kidafungurwa ngo gikoreshwe cy'ingabo ibikorwa by'ubutabazi kuri kugirizwa i Kigali? Ndabikubwira. Sibyo byonyine, MONUSCO na Congo bongeye gukora inama baganira uburyo bwo gutsinda ibibazo biri kwibasira amahoro ya Congo, by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Yitwa James Swane, ni umuyobozi wa MONUSCO, yahuye n'uhagarariye ingabo muri Congo Kabombo Modiamvita, maze baganira ku buryo bukomeye cyane bwo kurangiza ibibazo bikomeye bikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Congo, ndetse n'uburyo gukomeza gukorana kugira ngo barangize ibizago bikomeje kwibasira abakongomani muri rusange. Ibyo baganiriye turabigarukaho navyo. Sibyo byonyine, ahubwo ikisangani habereye inama rukokoma mu kwiga kugarura amahoro muri province enye. Izi province ni izihe? Nimba kurikiye amakuru yo muri Congo ukamenya neza uko urugamba rumera,
uzi neza yuko ku rugamba bwa mbere akenshi ruhera mu mpapuro cyangwa se mu biganiro. Ibi bizabera Kisangani, urumva nawe uratangazwa n'ibyemejwe byafatiwe cyangwa se ibyemezo byafatiwe muri inama rukokoma yabereye Kisangani. Yigaga kuki byagenze gute, bavanyemo izihe ngamba? Ngo arifuza kwisubiza Goma na Bukavu. Bayikaze ngo byose tubigiyemo kamwe kandi uri kuvuga ku itaka bwa Republika ya Congo no mu karere kose muri rusange, by'umwihariko cyane cyane dushingiye ku makuru ajyanye na diplomasi hagati y'ibihugu bigize kano karere no kwisi muri rusange. Jewe Dumungu wa Kamanzi w'u Rwanda, mwaye ikaze mutiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nivyo dore ku mirongo imbere ku rugamba, aho n'urundi rugamba rukuvugwa rutari rwarangira, ndetse n'ubwo ngo ari amasezerano y'amahoro rutigeze ruhagarikwa n'ayo masezerano y'amahoro, ahubwo umunsi ku wundi uko bucya bukira imirwano ikomeza gufata indi ntera ku buryo budasanzwe. Kuri ubu ngubu kuri AFC M23 twirwaneho bari kubyina ikiyama nyuma yuko ari uduce twetimo FARDC bamaze imisi bigaruriye, ndetse bakomeje kushaka no kwigarura utundi duce, bavuga yuko FARDC bagomba kwikubitira arebe inzega bakayiburiza cyose akayibuza amahwemo uduce twinshi bakatwigarurira akari batugenzura. None FARDC nayo irivuga yuko itaraza kuzihanganira. Byagenze gute? Tariki ya mbere, tariki ebyiri none tariki eshatu. Kuva tariki ya mbere amakuru yemeza ko M23 yakoze operation Karundura bakerekeza mu gice cya Mitenye ni majyaruguru ya Minembwe, aho bagabye igitero gikomeye cyane kuri FARDC ahari position za FARDC hose. Bakaharasa FARDC yagerageje kwirwanaho, gusa igorwa cyane n'imbaraga za M23 twirwaneho, aho bakoreshaga indege zo mu kirere, bakoresha n'imbunda zo ku butaka n'abasirikare bagenda binjira bacengera mu myanya ya FARDC bagasanga nta kundi kuntu babigenza. Izo ngabo za Congo n'abarundi bakagenda tikitaka pekipaka bava mu duce twose bari barimo birukanka kibuno mu maguru muri Rwisankuku. Gusa amakuru akemeza yuko mu kuva muri twe duce hari ibikoresho bimwe na bimwe bagiye bahatakariza, ndetse n'abasirikare benshi bashize ubuzima. Birumvikana imirwano iri kuba gutyo, agace bakakwambura kuko ari uko nyine nta kutagize, kandi kutagira uko ugira ku rugamba bivuze ngo kwicwa cyangwa se gukomereka no gutakaza ibikoresho. FARDC bayivana muri Mitenye da, ubu nguyo yabaye inkuru isanzwe, nubwo bamwe nyine babanje babihakana bwa ati FARDC tuzi uburyo yipanze neza muri Mitenye na Saipanwal Iburfirse bakwamburwa Mitenye gute. Ubu ni inkuru izwi na buri wese. Hanyuma ibyo byo ntabwo tubitindaho kuko twese turabizi, ahubwo mu gice cya Rwisankuku no byose bikomeje guhindurira isura. Tariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 masaha y'umugoroba byavuzwe ko agace ka Rwisankuku kabwe mu maboko ya AFC M23 twirwaneho ari bari kugenza Rwisankuku nyuma y'ibitero FARDC n'abambari bayo bari bagabye kuri 23 twirwaneho, bigatuma abanga bavuga bati ntabwo dushaka kuzihanganira, ahubwo mureke twongere natwe dutangize intambara yeruye, turwanya adui, tumutera hari guturutsa ibisasuze, hanyuma dufunge n'iranzira izana umusare turuka Ovila, dufunge n'inzira iva Pwezero yakongera kwinjira muri Mitenye, tuje dushize protection muri kano gace. Ubwo siko babyize gutyo baratera biranabahira ngo Rwisankuku barayigarurira. Gusa ariko inzira nibwira umugenzi koko za renfort zizimo kuzamuka zizanira FARDC, ndavuga imbaraga z'inyongera zo guheza FARDC ngo FARDC yitwaye neza ku mirongo imbere ku rugamba iri kumwe na FDNB. Uti byaje kugenda gute? Abasirikari benshi b'abarundi ndetse n'ibikoresho bya gisirikari byahagurutse mu cyerekezo cya Baraka, aho rero maze iminsi bakorera nyuma kwambuka ikiyaga Tanganyika bakaza muri Baraka bazanwe n'ubwato. Bagurukijwe Baraka bazamuka berekeza mu gice cya Minembwe, ariko nyine baca muri Pwezero aho bagomba kujya gushyira ibirindiro zabo. Bageze mu gace ka Mulima, ibisasu byinshi bitewe na drone byatangiye kwibasira abasirikari, bamwe bava mu modoka zizi batwaye
Icyakora hari izatwitswe nk'uko aya makuru abivuga. Bati iki gitondo ibintu byahinduye isura. Umusada wa FDNB wari unazaniwe coalition kuri Pwezelo umaze gutwikwa. Igifaru cya coalition cyari kije gutabara nacyo kimaze gutwikwa mu gace ka Mlima. Ubu twirwaneho na M23 bari muri metero 2 gusa ngo bagire Pwezelo. Amakuru yemeza ko agace ka Mlima wavuga ko ari gice kigana kiva epfo uzamuka yerekeza muri Pwezelo. Izi landfall nizo zigezemo nawaze imodoka zitwaye ibikoresho bya gisirikari. Ibisasu bya drone byabanje gukubitwa imbere y'iyo modoka, abasikari benshi bafite n'ibyo bahita bayisohokamo n'abayifagdese bakeya. Modoka y'ubwongira swaho nubwo bitebyemezwa n'uruhande rwa FDNB cyangwa se FARDC, ariko abari muri Mlima bakemeza ko ibyo bya drone koko babyumvishe, turaze tubyumve neza bitubwira. Hanyuma bikavuga neza yuko atari byo gusa byabaye, hari n'igifaru cya FARDC kijyagurutse kiva muri Pwezelo cyerekeza ku ruhande rurimo M23 twirwaneho. Nacyo M23 ikoresha imbunda zabo za rutura anti-tanks missile barasa indani kuri icyo gifaru barakimwanyura kirahise kiratwikwa. Izongeye gutera igihombo gikomeye cyane kuri FARDC, ndetse bikagaragara neza cyane ko wazalendo FARDC ashobora guhita basumbirizwa muri Pwezelo kuko ari muri metero 2, nibwo muri metero 2 wumve imetero 2,000. Cyangwa se n'umutabyumvishe neza umva ko byibura ari intambwe z'ikiganza cyawe 15,000 ukuze kabiri. Nicyo ngicyo kiri gushakwa na FARDC na wazalendo gusubiza inyuma y'23 mu gihe 23 nishaka kujya kwikinira indani muri urwo rubuga FARDC na wazalendo bakoreramo. Witwa Biobe Malenga, uyu ngunu umunyamakuru ukora ikinyamakuru cyitwa Côté de Sidi na Jeune Afrique n'ibindi binyamakuru bitandukanye, yagize ati igitero cya drone cyisha abantu mu gace ka Fizi, umudugudu wa Mlima, muri Basilo Shaglo cyangwa se muri Basilocha ni groupe ma Basilocha, agace ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, cyangwa se na gace ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ndibaza byanditse nabi. Ati ni muri Sazuwa bwa Repubulika Congo niho habera igitero cya drone cyatewe n'ingabo za twirwaneho na Red Tabara bafatanije na MCMR-FIZI agana saa 5 za mugitondo kuri uyu munsi tariki 3 agana saa 5 za mugitondo ngo ni mu gace ka Mlima harashwe mu gace ka Basilocha muri Fizi, aho igitero nyirizina cyagabwe muri ako karere cya za drone ngo kikica abantu benshi b'inzakarengane nk'uko yabyanditse ku rutagwa rwa X. Ati nk'uko amakuru ya mbere yatangajwe n'umuryango w'abaturage bo muri ako gace witwa Machozi ya Raiya MCMR-FIZI, iyi myigaragambyo cyangwa se imirwano yibasiriye inyubako y'ishuri ry'ibanze rya Ngulube. Ngo igitero cya mbere kibasiye ishuri rya Ngulube. Umubare w'agateganyo w'abantu baguye muri icyo gitero wagaragajwe ko nibura abantu 21 baguye muri iki gitero, harimo abasivili ndetse n'abasirikari. Gusa mwe mu makuru akavuga ko iri shuri bishoboka ko ryarashwe koko ku bushake bwa M23, ngariko ntago harimo abanyeshuri, ngo ni ishuri ryaragizwe Shamirtel cyangwa se agace ka gisirikari, agace gakoreshwa na FARDC na FDNB, ari naho bahishaga abasirikari na bimwe mu bikoresho ngo bategure urugamba rweruye. Natso bamwe babihera bavuga bati nimba ariko byari bimeze byashoboka ko M23 yabonaga ntandi mahitamo ifite usibye ugaba igitero kuri abo bantu bari bishe muri iryo shuri, kwisha ibikorwa bya gisivile n'abasirikari, ibitashobora gupfa kwihanganirwa na adversaire ubahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikaba byaje gutuma iri shuri nyirizina ribigenderamo rikaraswa. Gusa Marenga akavuga ko abantu 21 bahapfiriye bari nka civile ariko n'abasirikari. Yumvikane ko abasirikari bari kuri iryo shuri nyine, uko abasirikari n'abasivile bahapfiriye, ubwo nyine urumva ko abasirikari bari bahageze. Hanyuma akomeza agira ati iki gitero gisa kije mu gihe umutekano ukomeje guhindagurika cyane, kikaba ari cyo gisasu cya gatatu giteye muri aka gace kuva umwaka watangira. Ati nubwo abarwanashyaka bo mu gace bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zirimo, uyu muryango ushimangira ko hakenewe iperereza ryigenga ritabogamye kandi rishobora kwemezwa kugira ngo hamenyekane ku mugaragaro inkomoko n'inshingano z'iki gitero, cyangwa se uyu muryango wa gisivile muri karere bavuga uti nubwo bamwe gushinja u Rwanda, ubwo bavuze M23 ko ari bo bateye igitero muri ako gace, hakenewe ko hakorwa isesengura rikomeye ngo bimenyekane neza ninde nyirabayazana w'igitero nyamukuru muri kariya gace. Ese nabo bita u Rwanda cyangwa se ni FARDC bakoresheje drone bakarasa muri ako gace kugira babishyire kuri M23,
nk'uko bigarukwaho. Gusa biracyategerejwe nyine ibyizo raporo. Mu gihe ibitero zo mu kirere bikomeje kwiyongera, imibereho y'ubutabazi ikomeje ngo kuba mibi cyane muri ako karere, mu gihe hari ubwoba bwinshi n'imiryango myinshi yahisemo kuva mu ngo zayo ijya guhungira mu duce tw'ishyamba dukikije ako gace bifatwa nk'aho ari umutekano, bityo bagahunga ibyago byo guterwa n'ibisasu bituruka ku mpande zombi. Rungo wa civil ntawe bavuga ngo abazaniye amahoro, bose bari kubahunga, ari FARDC barayihunga bati nta wamenyesha kutugiramo ikatwica cyangwa se isasu byo bikatugwayo, ari M23 nawe nuko nguko bagitamo kujya mu y'amashyamba ngo abarwana banze barwane, hanyuma nibarangiza kurwana abandi babone kuga mu ngo zabo, kuko bavuga yuko barambiwe ibikorwa by'ubwicanyi biterwa n'izi ndege za drone ndetse n'ibisasu z'imbunda za rutura biva koherezwa mu bice abaturage barimo, bikarangira bamwe babigendeyemo bahitamo rero guhita bahunga hakiri kare. Kubera ko ikibazo cyihutirwa, abagaragaye société civile bo muri aka gace basabye byihutirwa guverinoma ya Congo gukomeza ingamba z'umutekano mu gace ka Fizi, kurinda abaturage b'aba civil no gushyiraho ubufasha bwihutirwa kubakuye mu byabo. Société civile zo muri aka karere zo zangaho zegamye ku ruhande rwa Congo bavuga yuko hakenewe cyane ko Congo ikora ibikorwa byihutirwa cyane ikazana imbaraga zo kurinda umutekano abatuye muri bino bice bya Fizi, kuko bisa nkaho bari gutereranwa na FARDC cyangwa se FARDC cyo kugaragaza imbaraga zanyezo zo guhangana n'ibi bitero biterwa na FARDC, biterwa na M23 kuri FARDC, kugira ngo rero bahangane n'ibyo bitero hakenewe imbaraga ziyongera. Ikindi kandi n'ikorwa ry'ubutabazi ku basivili bakomeje guhura n'izago bikomeye bitewe n'aya makuba aterwa n'iyi mirwano bikomeje kubera muri Fizi. Bati leta ya Congo mugire icyo mukora cyihutirwa cyane, mutabare inzirakarengane, mufashe rubanda, mufashe abasivili bakomeje guhura n'ibyago byinshi ndetse n'umubabaro utagira akagero. Hanyuma nk'uko nanone bigarukaho bakomeza bagira bati mu buryo nk'ubwo hasabwe abafatanyabikorwa bo mu gihugu no mu mahanga gukomeza kugenzura muri ako gace kugira ngo hashyirwe mu bikorwa amahame shingiro n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ikiremwamuntu gikomeje kubungabungirwa amahoro, kidakomeza kwibasirwa n'ibitero by'izi drone ndetse n'imbunda za rutura cyangwa se kuzira izi ntambara. Abaturage batihamagariye ahubwo abarwana aribo base bayazana bazo. Leta ya Congo iravugaho yuko iri kurwana na M23, gusa urande rwa twirwaneho M23 ruhamye neza yuko bari kwirwanaho, ndetse Colonel Rugabo Fidel usanzwe avugira twirwaneho ibyo yatangaje ikinyamakuru cyitwa Umubare wa Gasabo TV avuga ku ifatwa rya Mikenke n'inzira bari bakomeje kwerekeza muri Nk'uko ndetse na Poezero n'ibitero bikomeje, aho yamishe neza ko nta gahunda yo guhagarara bafite cyo gukomeza kurwana. Imbere ya duhoko yuko niho hari position zacu, tubakura ahantu hafi y'inkambi, ahari inkambi z'impunzi zacu zari zarahunze z'abadeplace zabaga mu Mikenke, tubakura hafi y'ikibuga c'indege akaerodrome gahari, tubakura mu nzira imanuka yerekera Gipupu yerekera Mibunda, uko aho hose hari amaposition no kuvuga ngo buri musozi wose uracukuye, turabazamukana tubakura muri centre ya Mikenke, tubakura kuri antene, turakomeza tubirukankaho nubwo drone zari nishe ariko abana rwose bari barakaye, kugeza ubwo twabarashe tubakura no muri biraro mbiri, dutambutse biraro mbiri, ubwo niho twabashije gupiga igoti. Afande aravuga ati murekera aho ngaho, umwanzi nasubira kombera. Ubu turimo tuvugana Shadat, ni ukuvuga ngo umwanzi yabyutse tugabaho ibintu bitero byinshi mu gihe ingabo zacu ubu zihanganye nabo, kandi bakomeza kuguma badushotora. Biraba ngombwa ko twinjira no muri Nk'uko ndetse nibiba ngombwa yuko iyo ni direction ya Poezero. Uko niko Rugabo avuga ko bafashe Minembwe, igice cya Mikenke, ndetse bakomeza kubita umwanzi amwerekeza Nk'uko, hari imbere gato yuko amakuru ifatwa ya Nk'uko atangazwa. Hanyuma tuvuye kuri izo ngibyo, M23 iramagana ubugome bwa FDLR ndetse na Congo aho bica inzirakarengane. Itangazo ryasohowe na Laurence Kanyuka riragira riti iza bikomeye byakozwe na FDLR, igice cy'ingabo zihuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bikomeje gukorwa n'ubugome bukabije. Kuwa kane tariki 2 Nyakanga 2026 agana saa 9 n'igice z'umugoroba ikabizo Butale mu gace ka Bweto, izi ngabo z'abajenosideri zibasiriye umuryango w'umutware waho Bwana Rugamba, maze zica umugore we hamwe n'abana be 5 mu gikorwa cy'ubunyamaswa budasanzwe cyibutsa jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994.
iti abasize ubwo bwicanyi naba Tuombe Maniragaba, umugore wa Bwana Rugamba, Sifiwe Rugamba, Dorika Rugamba, Emily Rugamba, Miriam Rugamba na Divine Rugamba. Abangu nibo biciwe mu icyo gitero cyakozwe na FDLR gishyigikiwe na leta ya Congo mu gice cya Bwito, aho M23 ivuga ko ari ikorwa bibi cyane bidakwiriye kwihanganirwa. Ita M23 imenyesha abaturage ba Congo ko FDLR ikomeje gukora ibikorwa by'urugomo ishyigikiwe kandi iyobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yongera kwemeza ko yemeje burundu kurengera no kurinda abaturage ba civil ikoresheje uburyo bwose bukenewe. M23 idekarara yuko itazongera na rimwe guterana aba civil, irarwana mpaka abanzi ba Congo cyangwa se abanzi ba Kongomani bakavanwa mu nzira bagahagarikwa burundu, ibyo bikorwa byo kwicanyi ntibizongere kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kuko bavuga yuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa busa nkaho ntacyo bwitayeho, ahubwo bugambanira abaturage bwakwiriye kurindira umutekano. Ariyo mpamvu M23 ishimangira ivuga yuko itazigera na rimwe iceceka cyangwa se ngo ituze. Bahrain nayo ije gufatanya na RDC. Wabyizera? Ikibazo cy'umutekano bajyagurukiye. Ku rukuta rwa X rwa RDC Affaires étrangères cyangwa se Minafet ya Congo, Minisitiri n'amahanga, bati kwa kane tariki 2 Nyakanga 2026 New York, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madame Therese Wagner Kekwamba yahuye na nyakubahwa Dr. Abdulatif bin Rashidi Alizayani, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwami bwa Bahrain, maze bajyana ibiganiro. Rero batowe nk'abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye muri manda 2026-2027. Abaminisitiri bombi bunguranye rero ibitekerezo kuzabaye muri Burasirazuba bwo hagati berutse kuba ingaruka zikomeye cyane ku isi. Bongeye nanone kwemeza ko biyemeje ibiganiro kubaha amategeko mpuzamahanga no gukemura amakimbirane mu mahoro. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'Abaminisitiri n'amahanga bwa Congo yibukije nanone uyu muyobozi iby'inama y'umutekano mu kwezi kwa Nyakanga ku bibazo bya Congo, umutekano wa Congo, agaragaza isano iri hagati y'amakimbirane, umutungo kamere n'imihindagurikire y'ikirere, ndetse no gushimangira ihuriro ry'ibihugu byinshi mu gukumira aya makimbirane no kugaragaza neza ko hari inshingano zo gukora byo gukemura aya makimbirane. Ikindi kandi impande zombi zemeye gukomeza ubufatanye bwazo n'imikoranire yazo mu nama y'umutekano ku bibazo bihuriweho, dore ko Bahrain na Congo aba baminisitiri b'ububanyi n'amahanga rero bazabashinzwe cyane cyane guhuza ibikorwa, inama n'ibitekerezo kujyanye n'ibibazo by'umutekano muri uyu mwaka wose 2023-2027, aho Congo agiye kuyoboye aka kanama gashinzwe umutekano ku isi. Hanyuma rero bikaba ari ngombwa Bahrain ubwo na Congo basa n'abari bari kumva ibintu kimwe ku buryo bukomeye, kandi nimba ngo Congo na Bahrain baza basangiye ubufatanye muri aka kanama, bishoka cyane cyane ko Bahrain nawe yahita itangira kujya inyuma ya Congo, ishyigikira Congo cyane cyane mu rugamba ikurwana mu Burasirazuba bw'iki gihugu nk'igiteja amahoro make cyangwa se umutekano muke mu Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi rero bikaba byongera kwerekana neza cyane gahunda Kinshasa ifite gukomeza kumvikanisha ku ruhando mpuzamahanga uko ibibazo bikomeje kuba agatereranzamba ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no ku isi yose muri rusange, bakerekana ko ngo barenganye bite n'ibitero bashoweho. Rajala Habibe agaragaza ko ubufasha bwagarutse bwaje. Ni indi ndege ya European Humanitarian Air Bridge yageze mu Rwanda itwaye toni zisaga 75 z'ibikoresho by'ubuvuzi bivuye mu Bubiligi. Aho indege yagurutse mu Bubiligi izerekeza muri Kigali. Ubu imodoka ngo zikomeje kunyura mu mihanda igana i Goma, zifasha abafatanyabikorwa ba European Union mu bikorwa by'ubutabazi mu gihe batanga ubufasha bwo kurokora ubuzima mu kurwanya icyorezo cya Ebola ku baturage bo mu Burasirazuba bwa Congo. Mwibutse yuko gahunda yari iriho Rajala Habibe yazaga muri Congo akagera i Goma, icyari cyamuzanye cya mbere ko ari kureba ko ibikorwa by'ubutabazi byazakorwa bikarindirwa umutekano iyo bigusansibirizwa mu baturage. Icya kabiri ariko hakakenerwa niba ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa akaba ariho hajya hanyura izi ndege zizanye ibikorwa by'ubutabazi.
Raiya Labibe yavuye muri kano karere asa n'uwizeye yuko ikigo cy'indege cya Goma kizafungurwa, dore ko we na Viviane Dopel banyuze ku ikigo cy'indege cya Goma mu gihe bari kuyinjira muri Goma, bibwira yuko ikigo cy'indege cya Goma kizafungurwa kugira ngo kizanweho ibikorwa by'ubutabazi. Ariko kuri ubu ngubu M23 yakomeje kugaragaza neza yuko byiteye ikibazo. Ni bande bazagenzura kino kibuga cy'indege kuki mushaka kukigenura muri abanyamahanga, uyu mushaka gukorana na leta ya Kinshasa kandi twe tugenzura muri kano karere. M23 yakomeje gushyiramo ibihato, yanga gutamba ikibuga cy'indege ngo kitazaba urwinjiriro rw'abanzi ba M23 ndetse n'abagambanyi kuri yo. Ikomeje kugaragaza neza yuko ikibuga cy'indege kizafungurwa nayo bwagize bimaze kubona neza ko ifite umutekano usesuye mu karere, ndetse irangije gushyiraho n'uburyo bw'imikoranire yuzuye n'inzego zikora ingendo cyangwa se amasosiyete akora ingendo mu kirere. No kugeza uyu munsi Goma, ikigo cy'indege cya Goma ntabwo gikomba gufungurwa, niko M23 yanzuye. Ikindi kuri ubu cyo gutemera gufunga ikigo cy'indege cya Goma ni icyorezo cya Ebola, nacyo kitameze neza, shobora gutuma nanone n'izindi ngamba zifatwa zo kwirinda cyane cyane urujya n'uruza, shobora kuzanira icyago mu bwi wa Goma bitewe n'icyorezo cya Ebola n'ibindi bice muri rusange abatuye rutse muri Congo babarekejemo, nubwo byo bidahabwa amajwi menshi. MONUSCO iti mureke twongeye tusuzume uburyo twakora kino gikorwa cyo gufatanya duhangane na M23 dutsinde. Ni James Swan wakiriwe na Gace mu Diamvita kujyanye no kwiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo. Minisitiri w'ingabo z'igihugu yakiriye umunyamabanga mukuru wa MONUSCO James Swan ko baganire mu nama yabereye muri Minisiteri y'ingabo kwa 4 tariki 2 Nyakanga 2026. Minisitiri w'intebe wungirije akaminisitiri w'ingabo z'igihugu n'abasirikare bakuru n'abahoze mu gisirikare nyakubahwa Maître Gace mu Diamvita yahuye n'intumwa yihariye y'umuryango mukuru wa Loni muri MONUSCO James Swan. Ishingiro ry'ibiganiro zari iby'ingenzi mu mikorere n'ingamba za MONUSCO muri Asazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri mu diplomate w'umuryango w'abibumbye mu ruzinduko rw'ubujyaneza ngo ni kimwe mu bigize ufatanye n'abayobozi ba Congo mu rwego rwo gushimangira imikorere myiza y'ingamba zashyizweho mu rwego rwo kurinda abaturage mu turere tw'imirwano, gusezerera no kwambura intwaro imitwe itwaje intwaro, gushyigikira ivugurura ry'urwego rw'umutekano ndetse no gushyigikira uburyo bwo kugenzura ihagarika ry'imirwano nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Doha. Muri iki kibazo cy'umutekano kigera no ku rwego rw'akarere, MONUSCO yiyemeje gutanga umusanzu mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya MCVE+, cyane cyane inkunga y'ibikoresho kugira ngo yorohereze urujya n'uruza rw'intumwa. Hama Minisitiri w'intebe wungirije Minisitiri w'ingabo ushinzwe ingabo z'igihugu nyakubahwa Maître Gace mu Diamvita yishimiye igaruka ry'uyu mudiplomate w'inararibonye, inshuti ya Congo, kandi yagaragaje icyifuzo cye cyo gushyira mu bikorwa neza ibikorwa by'ingenzi bya MONUSCO mu guturisha no kurinda abaturage muri Kivu Amajyepfo ndetse no gushyigikira ingamba zo kugarura amahoro mu buryo burambye muri Congo yose muri rusange. Numva ko ibyo baganiriyeho ni uburyo bwo guturisha Congo, gutuma amahoro aboneka no kurangiza ibibazo bikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tukivuga ku by'inama, Luko we yakiriye nanone cyangwa se yakoresheje inama ikomeye cyane Ikisangani, aho twakita ko ari ku cyicaro gikomeye cyane cya gisirikare, cyicaro cya diviziyo ya 3 ya gisirikare, niho habereye inama nyirizina yiga cyane cyane ku bibazo by'umutekano muke, aho yahurije hamwe abayobozi bayoboye intara ndetse n'abayobozi b'ingabo mu bice bitandukanye. Ni Visi Minisitiri w'intebe ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, umutekano no kwegeza abaturage ubuyobozi n'imibereho myiza, Shakemesha Bani Luko Bihango yayoboye inama y'umutekano ihuriweho ku wa 4 Ikisangani, ihuza abayobozi bo mu ntara 5 zo muri Asazuba no mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, baganira cyane cyane ku bibazo bijyanye n'umutekano muke. Inama yahuje ba guverineri b'intara za Chopo, Hutuwele, Basuwele, Ituri ndetse na Nord Kivu n'abagize komite z'umutekano z'intara za muri ibyo bice cyangwa se komite z'izo ntara zishinzwe umutekano, bose bari bitabiriye iyi nama. Urebye localité cyangwa se ku ikarita izi ntara ziherereye ni intara zegeranye, Nord Kivu ifatanye na Ituri, gafatanya na Chopo uturutse nyine mu gice cyegereye Maniema, gafatanya na Hutuwele, Basuwele, abo urumva ko bafite concern bijyanye n'umutekano, ko umwe atewe n'undi abatewe. Ni intara ngo zigomba gufatanya cyane cyane mu kino kibazo cy'umutekano muke. Abitabiriye inama bakoze isuzuma ry'uko umutekano uhagaze muri ako gace k'igihugu, banaganira ku bibazo bisanzwe bahura navyo muri izo ntara nk'uko Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bivuga.
na ba guverineri bashimiye ubuyobozi bwatanzwe na vice ministre w'intebe ndetse n'ubwiza bw'ibiganiro bagiranye n'uburyo gukemura ibibazo bikomeje kwibasira izo ntara. Inama ikurikira imirimo y'ubuhanga yo gutegura yakozwe umunsi ushize n'impuguke mu nzego zo mu ntara eshanu yegamije guhuza isesengura n'ibisubizo ku bibazo by'umutekano, aho baje kureba neza cyane uko umutekano umeze nabi ndetse n'icyakorwa kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri izo bice, ne cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, izo zikubwa umutekano muke cyane cyane w'ibitero by'imitwe y'inyeshyamba. Kivu y'Amajyaruguru banategujwe cyane ko kuri ubu ngubu bashobora kongera guhura n'igitero gikomeye cya M23 ishaka gufata Beni ngo nabo bayigarurire, kandi muri Ituri n'ikibazo cy'umutekano muke kikaba gikomeje, aho CRP ya Thomas Rubanga na ADF bakomeje naho gukora iyo bwabaga ngo bakore ibishoka byose bangana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo byose kabiteye impungenge ikomeye cyane ikijyanye n'umutekano, ari nayo mpamvu bakomeza gukorera hamwe ngo barebe ko bafatanya guhura n'iyi mitwe bakayitsinda, hanyuma amahoro akaboneka. Ibi ngibi bijya gusa n'ibyabaye mu minsi ishize ubwo Lieutenant General Jules Mbanzamwilambwe yageraga i Uvira agahura n'abayobozi b'intara ya Katanga, intara ya Maniema ndetse na Kivu y'Amajyepfo no ku ruhande rwa Bujumbura, no bagakora inama ijyanye n'umutekano. Bisa naho hari icyo batekerezaga ijyanye n'umutekano ushobora kwibasira ibyo bice mu minsi iri imbere, ntirengagije intara nyine ya Tanganyika nyirizina yari yavuyemo abayobozi batatu banaganiye cyane cyane ku bijyanye n'ingamba zifatika zigomba gufatwa ku kiyaga Tanganyika no kunzigana muri Tanganyika nyirizina nk'intara. Aha rero nagaragara neza ko leta ya Congo iri koreshoka byose kugira ngo irebe ko umwanzi ubita umwanzi M23 bashinja u Rwanda bataza bakoramo akazi bakigarura ibice byinshi cyane batigeze batekereza. Nge nawe dutegeze amasaha ari imbere ibyahatse komeje kubana natwe, kandi nkwifuriza weekend nziza, ugubwe neza, amahoro.